Glory unto the living God. Asithathele ithuba bazalwane uNkulunkulu nangeNkulunkulu sibekelele kumina. Hallelujah. Amen. Namhlanje uJesu seyinkosi. Amen. Amen. Akwenzi take 5 kumakhi uthi makhi kwenze kahle wafika. Hallelujah. Glory unto Jesus. Siyabulisa kubazalwane abasibamba online ku Facebook ngelihle igama lenkosi abazalwane babukela amavideo ethu ku YouTube siyabingelela kubona abazalwane balalela ama-audio ethu kanye nama-podcast whether they need WhatsApp or kuma-podcast platforms Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Yonke indawo siyabulisa. Amen. Hallelujah. Senzizwe ukuthi kushunyayelwe indaweni zonke. Usifuna use-America uyasithola. Hallelujah. Use-Japan uyasithola. Ungaphansi kwey'ntaba siyatholakala. Hallelujah. Sikhona nje yonke indawo. Abonga Jesu. Bazalwane bami, before singene ezwini namhlanje umyalezo wami namhlanje bekade ungishisa bazalwane. Hallelujah. Ungishisa lo myalezo ngendlela ongishise ngayo ngize inkosi ize yabeka kimi ukuthi ngeke ngizilele nokudla. Hallelujah. Ngalendlela bekade ungishisa ngayo. Amen bazalwane. Umyalezo namhlanje uthi do it again Lord. Hallelujah. Phinde wenze futhi inkosi ngoba inhliziyo zethu zinqanelwe ukubona ukuthi inkosi lokho yakwenza ensukwini eziphambilini ibingeke yini iphinde ikwenze nasey'nsukwini zethu ngoba ukhona lamandla aqashile noma ayifihlile angabonakali. Khona uhlobo lwabantu kuley'nsuku esiphila kuzona sebathathe the strange fire bayoyifaka e-altari lakaJehova ukuze kuzobonakala ngazuthi liyavutha kanti akuwona umlilo wenkosi ngoba yebazalwane uNkulunkulu ekhuluma nabapriest eTestamentini elidala wathi the fire must not go out but kumele uqaphele ukuthi what kind of fire is burning on the altar of the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. I believe ukuthi generation yethu iyafana generation yabo Gideon. Ngelinye ilanga uGideon uke wabuza umbuzo kuJehova wathi Nkosi, where are the miracles okhokho bethu abasitshela ngawo ukuthi wena Nkosi uyawenza? Why singawaboni? Ziphi lezo imangaliso ukuthi zibonakale in our days? Ngoba it seems as if we are devoid of the miracles kaNkulunkulu, yet we continue as business as usual. Siyaphila nje ngoba naku siyaphila but imangaliso ibonakaliso zenkosi zinqabile phakathi kwethu. Bangena begula baphinde baphume begula, abantu baze bawafeka ama-miracles kube ngazuthi ayenzeka kanti awenzeki. Ikhona lengekho, ikhona leshotayo. God did not stop being God. God is still God. Hallelujah. Hallelujah. Bebiza ukuthi uma siyabuye siyomfuna simfune ngenhliziyo ehlanzekile. Ubengeke ahlala athule angasiphenduli, ubengeke athule angayibonakalisi noma angaveli ngamandla akhe uma sizomfuna ngokweqiniso.
Habakkuk chapter 3 verse 2. Hallelujah. Imphethe bazalwane sifundele yona English. Habakkuk chapter 3 verse 2. Lord, I have heard the report about you. Lord, I fear your work. In the course of the years, renew it. In the course of the years, reveal it. In all this chaos, remember to be merciful. Hallelujah. Vamos ler vocês. Lord, I have heard the report about you. Lord, I fear your work. In the course of the years, renew it. In the course of the years, reveal it. In this chaos, remember to be merciful. Amen. Hallelujah. Imphethe nesizwe bazalwane asikhona. Incwadi uHabakkuk chapter 3 verse 2. Jehova, ngizwile umbiko ngawe, ngiyesaba izenzo zakho, zivuselele phakathi kwale minyaka, wenze ukuba zaziwe kule minyaka, ukhumbule umusa nasolakeni. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Glory to Jesus. Cela ukuyifunda-ke bazalwane yesikhethu. Hallelujah. Bathi nami ungabothi isikhethu lesi sikhabo mama. Hallelujah bazalwane. Cela ukuyifunda-ke ngesikhabo mama. Lithi izwi lenkosi. Somnini ngizwile ngedumo lakho. Somnini izenzo zakho zibonakele. Yawuzivuselele neminyakeni le. Zenze zaziwe enkathini zethu ezi. Kodwana ube nomusa nakuvuka irawurawu. Cela sigebisene amakhanda umzalwane yedwa asikhulekele. Baba wethu namandla onke, Yise Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu omuhle, siyazithola kuwe. Khuluma nathi Moya Oyingcwele. Khuluma nathi uNkulunkulu othembekile. Khuluma nathi noma ungathethi mama. Khuluma nathi mafuka angajiki. Khuluma nathi mhle wempilo zethu. Izwi lakho leli uthi I can be changed like a criminal, but your way cannot be changed. Therefore, Baba egameni likaJesu Kristu siyabonga ngezwi lakho elinobuyele emuva linowenzanga umsebenzi. Alibuyi linamandla, linamandla, linenkazimulo, liyaphila, liyisigezo samanzi. Heavenly Father, we thank you for your way. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga bazalwane. uDaniel uthi the people who know their God, they shall be mighty and they shall do exploits. Hallelujah. So indaba ila ekutheni uyamazi yini uNkulunkulu wakho, ngoba imfihlo yethu yebazalwane ilele la ekukholweni, ngoba litheni iBhayibheli kokholwayo akukho okungenzeki. Naloko kubonakala ngazuthi it is impossible, but kulo onokholwa, ukholwa kwenza izinto abantu abathi azenzeki maqeda bese ziyenzeka. Ukholwa kuvula iminyango abantu abathi leminyango ayivuleki. Ukholwa kuthatha endaweni kuyokufaka endaweni okungacabangi ukuthi ungangena kuyona. So imfihlo yethu ukuthi we have faith. Hallelujah. Athi Jesu okholwa yimi, okholwa imisebenzi yami,
naye uyokwenza imisebenzi. Maqeda uJesu kuba nento edayo athi uyokwenza imisebenzi emikhulu kunale mina engiyenzile. So the more you have faith in him, what he did kuba istandard sakho ukuthi if uJesu uhambe phezu kwamanzi, it means nami ngahamba phezu kwamanzi times 2. It means ukuthi ayikho into ezonqanda. Ngoba kusho yena wathi wena mawukholwa wena uyokwenza more than what he has. So yena lo wakwenzile is not the ultimate akuwona umkhawulo agcini ngaye. Kunezinto ozozenza, kunezinto. In other words, lezi awalikhuluma more than 2000 years ago. He spoke it in time ngoba it is still relevant in our days. Ngoba in our days impilo has shifted kakhulu, impilo isishintshe kakhulu. Kunezinto ezihamba zibamba generation yalesi sikhathi. So ubizwa ukuthi lo wakhuluma maqedwe uthathe bese uyakholwa bese izinto zizokwenzeka even in your generation. Ngoba lo wakhuluma baby yakho limited. Ngoba lo wakhulumile kume until forever. Kuyezwakala bazalwane uthi umekhuluma lezi mpawu ziyakubalandela laba bakholwayo. Uthi bayokhipha amadimoni, bayokhuluma ngezilimi ezintsha. Uthi bayobamba inyoka, bayophuza okubulalayo kungabenzi lutho. Uthi bayobeka izandla phezu kwabagulayo, maqeda abagulayo bese bayaphila. Hallelujah. Bekuba documentary nje emfushane bazalwane ichaza about the rise of ama-cancer thile, bathi more especially even colon cancer. Bathi iminyaka yakhona iyehla, abantu abana 40 ukuya phansi kubo-38 sefanele baqalele bahlolele lawo ma-cancer. Then bathi isizathu saloko ukuthi sesibanjwa ama-cancer sibancane ukuthi ukudla lokwesidlayo, idiet yethu. Ngoba ukudla kakhulu esidlayo it is ultra processed food. Sithanda ukudla kwama-take away, ukudla lokwesiphekayo sithanda. So lokudla the more sikudla kubangela ukugula egazini nasemzimbeni. Ama-doctors lawo wathenga esitolo ane-chemical eyenza ikhala. Leyo chemical ibangela i-cancer. Wawadla kakhulu uzogcina uphathwa yi-cancer. So bazalwane kula fanele ukuthi singene khona ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga la esibhedlela sakithi bazalwane ngazi le ward sesekhona noma sebayivala. Kuye kwaduma iward bathi kune ward ye-kids isesekhona bazalwane sebayivala. Amen bazalwane. Shuthi wayiphuza kakhulu khona umbhede wakho lapho ukhona mshoda. So bazalwane thina singena kuphi-ke? Singena la ekutheni the more lokugula ku-arise njengabantwana bakaNkulunkulu bese uthemba thina ngokushilo ukuthi mawukholelwa noma fika umuntu kuwe athi unalokugula okungale ndlela ufike umkhulekele maqeda bese uyakholwa. Your faith will make the things to be done. Ngoba wena uyakholwa. Hallelujah. Kula ungena khona ukuthi mina sengizo-exercise ifaith yami ukuthi nangu umuntu uyagula ngizwile bathi lokugula kuyabulala but ngizomkhulekela, ngizobeka izandla. uNkulunkulu ushilo wathi sobeka izandla kwabagulayo maqeda bese bayaphila. Hallelujah. Akhona amandla ebazalwane, akhona amandla asasebenza. Hallelujah. Akhona lamandla. Do you believe emandleni na? Glory to Jesus.
ngoba lezi zimo usazozibona, lezi zimo usazodibana nazo, sekuya ngokuthi wena uthini against zona, ukuze kubonakala ukuthi kunamandla kuwo. Hallelujah. Ingumbuthe ziyabona, inyonga ziyahamba, abanoqhoko bayahlanjululwa, ithulu ziyezwa, abafile bayavuswa, abampofu bayashunyayezwa ivangeli. Asavamanga ukuthi sibone nangomuntu bathi uvuke ekufeni, but ngizothi bazalwana sesekhona amandla akwazi ukuvusa abantu abafile. Uyabona kulesi sikhathi sitha sizele nestrategy very cunning bazalwane, uma singaqapheli uthathe i-disturbance wathi abazalwana ngeke lokhu ngibalwisa, ngoba ebazalwane ngelilanga nyobe ngikhuluma about ukuthi asibi noma kanjani. So isitha sithe ake ngithathe istrategy no disrupt abazalwana, ake ngibenze babe busy. Maqeda wathatha leyo disturbance wayifaka ku social media, wathi igama layo kuzoba i-social media. Social media akulo demon bazalwana. Hallelujah. Ningathi ngathi demon anengisho. Hallelujah bazalwana. Glory be to Jesus. Kuya ngokuthi uyisebenzisa njani, ngoba uyakwazi ukuhlala 3 hours ube busy nabo TikTok, amabhodo ashe ungenzanga lutho, but you can't spend that the same 3 hours in prayer. Uyakwazi ukuhlala ku WhatsApp ube busy ne-status, but you can't spend 30 minutes ufunda izwi lakaNkulunkulu, ngoba kune-substitution eyenzakalayo. The more ubona lento ikhanga lefoni lokhu idonsa kunento kunamandla kuwalahlekayo. Ngathi noma ungathi ngene enkonzweni yokuzila ukudla ukuyizile nje ngale foni yakho, ngoba nayo iyakwazi ukuthi iphazamise. Hallelujah. Yingakho ngizama ukuchaza into yokuthi yingakamandla singasawaboni kangako kule nsuku zanamhlanje, yingoba ifocus yethu has shifted. Sesibheke kakhulu i-social media to a point nathi esishumayelayo sigijimisa yona ukuthi mangizoshutha ebandleni ngizoshuta ukuthi hayi namhla ibandla beligcwele, yilento engibhizi nayo, akunandaba kakhulu nokunye, ifocus yami inamba yabantu. Hallelujah. I-generation yama-followers ukuthi abobani bayindaka bangilandelayo, then we miss the point ukuthi uNkulunkulu yini afuna ukuyenza kulesikhathi. Kanti noma ungasadumanga noma abantu bangakwazanga, but umuhamba noNkulunkulu, ukuhlala naye ekusithekeni, uNkulunkulu uma nawe. Because the biggest goal akukona ukuthi ngidume ngaziwa abantu, but the biggest goal ukuthi ngiyombona yena owamthengela uNkulunkulu. Maqeda athi kimi na well done good and faithful servant, come into your master's rest. Ngoba umhlaba ukhandle kakhulu, umhlaba umhluphe kakhulu, akusenandaba ukuthi abantu abangazange emhlabeni uma bamazile yena owamhlenga wamhlanza. That's enough for me. Ngasebenzeli igama lami ukuthi fanele bangibone noma bangangazani kuloko. Hallelujah. Njengoba siphila sikhona, kumele sibambe ukuthi we are not ordinary. Ngicela ukuthi umakhelwane uthi makhe, I am not ordinary. Ngicela uphinde uthi I am not ordinary. Usho ikholwa lena. So don't take me otherwise. Hallelujah. Ngoba yebazalwane, we are
not ordinary. Ngizokutshela lokho namhlanje ngoba abanye abantu bayabona ukuthi man lona akafani nathi akekho ordinary. Ngenzeka wena ukakaboni. We are not ordinary bazalwane. Ngiyala man, we are not ordinary. Yingakho sihlaselwa kangaka, yingakho sishaywa kangaka, yingakho abantu bangasifuni kangaka. Yingoba bayabona ukuthi lo muntu akekho ordinary. Abanye baze basho bathi akahambi yedwa lona. Uma ngimbheka kunesandla sakaJehova ahamba naso. How can we be ordinary while we are serving an extraordinary God? How can we be ordinary? Asifani nabazalwane. They know. Hallelujah. Ukuthi laba khona labahamba nayo. Kokunye ufike endaweni ubone baba uncomfortable ngoba sekufike wena uma unganaka ungathi awukanti mbenzeni naye awubenzanga lutho khona la sebayisenza ukuthi manje atmosphere seyishintshile manje songelokitshelwe amazulu uzobona baphenduka uzobona bakuhlala zelela because they know. KriStu nomoya oyingcwele kusenza singabi ordinary. Hallelujah. Glory to Jesus. uNkulunkulu bazalwane izwi lakho lifakazele ngeyibonakaliso nangeyimangaliso nangemsebenzi yamandla. God always uyalifakazela. He attests to his way. This is my way. There is always a sign. This is not just into ifunda magazine. Hallelujah. When the isibonelo nje sincane is very simple. Even the Bible is the #1 most selling book in the whole world. Alikho incwadi outsell the Bible. The Bible #1 kuzona zonke incwadi ekhona. Now the Bible bazalwane is not just a book ngoba la ngaphandle libhaliwe lapho libhalwe system ngaphandle libhalwe. So it's not just a Bible, but it's a holy Bible. Ngoba lonke nekulona longaphakathi kulona ulenzela abantu ngoba if it was just an ordinary book it was going to say the Bible ikephelela, but because ukhona imbhalo emfakazelayo ethe all scriptures phefumulelwe ngoba sekunomoya ongenile wenza the scripture singasabi ordinary, wenza the scripture simbatha amandla amaqeda bese siyaphila. IngakuJohn athi eqaleni wayekhona ulizwi wayeNkulunkulu wafika ngolizwi waqeda wambatha umzimba waphila. Hallelujah. Amen. So we are not ordinary. Sabantu bamandla ebazalwane. Hallelujah. Amen. Kuthe emva kokuphola shumela isikhathi eside lithi iBhayibheli washumayela past midnight unendoda igama layo uEvitiko. Lithi iBhayibheli lendoda ibihleli efasitereni. Lendoda lokudweba amafishi egcineni yawa lendoda wela ngaphandle. Umiwela ngaphandle lendoda kanti izoshayeka ngenhloko ngentamo bese iyashona. Now lithi iBhayibheli uPaul wehla waya phansi. Lendoda iwe from the 3rd floor. Wathi lo muntu usaphila ngoba umoya wakhe usekuyo. Waqeda wamvusa ngoba yebazalwane uNkulunkulu ukumishini yokuthi laba bamkhonzayo bamthembayo abonakale kubona ngemsebenzi yamandla.
ngelinye ilanga lithi iBhayibheli uPeter benoJohane bathi baye ethempelini uma besondela emnyangweni or egate ekuthiwa is the beautiful gate indoda lapha eyayikade lokicela abantu izipho lithi iBhayibheli yababiza yathi madoda nize ningandluli ngoba wonke ongena la ushiya something anikwazi uma nendlule ningashiyanga utho lithi iBhayibheli uma sifunda bathi kuyena sibheke wababheka expect ukuthi mhlambe bazokhipha something bathi kuye isiliva negolide asinalo but lokwesinalo sinikeza lona awuwathi uyabheka ukuthi namadoda nane wayangichithela isikhathi ngoba ngilindele igolide nesiliva amadoda wathi kuye ngegama likaJesu phila maqeda lithi iBhayibheli wezwa amandla ngene enyaweni umuntu ongakaza ahambe waqala wahamba wangena ethempelini wayodumisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yabazalwane ngendlela asebenza ngayo wenza izinto ukuze kudumiswe igama lakhe. uNkulunkulu wenza imisebenzi eminingi yamandla lithi iBhayibheli that the same Peter bekathi umedlula ngoba ebonakala ukuthi akahambi yedwa amazulu amgibele lithi iBhayibheli balanda imibhede bayibeke ukuthi makadlula isithunzi sakhe maqeda bese siphilisa bonke laba abagulayo makabonke Jesu. Lithi iBhayibheli ulifunda concerning uPaul wenza imisebenzi engandile very rare acts or silungu bazalwane wenza imisebenzi engavamile ngezandla zakaPauli uthi lithi iBhayibheli bazalwane uPaul into bekade bayenza kuyena bebathatha ama-handkerchief amasanduku awabambe ngesandla sakhe bawathathe bawunikeza abagulayo maqeda bese abagula engeke uPaul maqeda bese baphila. Uthe lapho uSimon ebona ukuthi abapostoli benza imisebenzi yamandla wenza nemali athi ufuna ukuthenga amandla ngoba inkinga kuba yimali bazalwane labantu abanemali kwesinye isikhathi baba nenkinga emsebenzini kaNkulunkulu. Omunye umuntu umefika ngoba uyanikela fanele uqala ubheke ukuthi ushumayela uthini ngoba manje washumayela wena umoya washumayela kunye uthi hayi mfundisi ngokukhuluma manje fanele uqolise inkosi njani ngoba leli ikhuluma kuyona ingqondo yami but it is the word of God elizwi laNkulunkulu kumele ukuthi liqondise lialanye ngoba once wangasafuna ukulamkela it means wena against his way. uSimon wenza nemali yakhe afuna ukuthenga amandla bathi mawuphuphe nayo le mali yakho ngoba lento esiyenzayo ayithengwa ngamali lento esiyenzayo ayithengwa ngagolide ibiza ukuthi umuntu akhuleke afuna ukusola inkosi. Siyakhulela genuine soul sikhulekela amandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Ofuna ukubona ama-shortcut uzozama indlela athi mina ngifuna ukuyisheshisa lento. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu yabazalwane ungawuthandaza 10 years ngenze lutho. Ungathandaza 10 years ibandla lakho libe nabantu abayi4. Ulokhuleka faithfully so yeke into rongo yenzile. That is what when you're in ministry awuyi ngabantu ngoba waya ngabantu uzolahleka. Uzogcina ulahlekelwa umqhele wakho. Uma sekukhulekile faithful so uNkulunkulu uzokwenzela indlela bese yena uyabadonsa abantu ngoba ngiyasaba mina ukuthi wena ufuna badonse wena ngoba badonsa kuzofanele ukugcina uzokhuluma into akubeka ukukhubila hamba. Hallelujah. But mama bebabanjwe yizwi lakaNkulunkulu yile lizokuhlalisa yile lizogcina uzobajabula ngerebuke athi uNkulunkulu ubone mina mhlambe ngalelo langa ukhuluma ngabantu abahlebayo athi uNkulunkulu ubone mina usiza mina ngoba ngiyahleba Nkosi siza
siza mina ngiye kuhleka ngoba kulandwe yizwa kalandwanga uwe. Haleluya. Okwethu ukuthi sivangele bazalwane izane enkonzweni, izane enkosini siyavangela siyanibiza. But umsebenzi wethu ugcina lapha. Ukuthi uhlale wena loNkulunkulu wakho yile likhulumayo. Tina will teach you how to stay. At the end of the day, please card la umuntu sekakutshela yena. Hallelujah. Athani nasengahamba. And the day asengahamba ngekuthi hlala. Ngoba wathi hlala izokulimaza. Hallelujah. Fanele umela phela ukuthi mawahamba baba indlelani. Hey, hallelujah. Makaphuma lo uNkulunkulu uzoletha abantu. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Uzolimala ngoba yebazalwane kule jengo lokufundisa nangiyazi. Dawu nebandleni abantu laba vele laba sengibabheka ngamanye amehlo la ukuthi ngimbheke ngiphinde ngimbheke yabo. Laba simfundisi mina nawe Dako Blue angengihamba. Yibo kanye laba bahamba. Hallelujah. Umono lo ngakhulumanga nethi ngokuzele ntana abantu bayikhonzela ubunani. Hallelujah. Ngoba noma ahamba lejahamba athi statement kowathi angahamba indawo nawo. The day ahamba ufuna another statement ukuthi aqaphele ukuthi sengihambile manje. If wasithela amakhethini sesontweni uzowafuna amakhethini wakhe. Athi ngihamba nalamakhethini umnikelo wakhe. Hallelujah. Abantu banjalo ke bazalwane. Sikhona kule generation, our prayer is simple. Our prayer is this: Lord, do it again in our generation. Asifuna okuningi, asifuni inkulumo ezingasibilisi ndawo. Baba, sifuna ukubonakala amandla akho so that kubonakala ukuthi asihambi sisodwa but sihamba nawe, ngoba thina sithatha ngokuthi sintsali esele ekufanele ukuba imezwini kaNkulunkulu yenze imiyalo kaNkulunkulu khona indlela zakaNkulunkulu zizobonakala kithina nabantu bafunde kithina ukuthi laba bayalandela uNkulunkulu bese bayamfuna uNkulunkulu kanye nabo. Sesigcina bazalwane, ngithanda ukuthi uthi Paul anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla. Anginamahloni ngevangeli ngoba ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Ivangeli lenza izinto zenzeke. Yingakho Paul athi mina nginawo amahloni yevangeli ngoba it shows me ukuthi uNkulunkulu unamandla and unamandla kangakanani. Ngoba yebazalwane asikhonza uBhali, yebazalwane asikhonzi uDagoni. Ilanga umprofeti uke wathi uma bebiza uBhali wathi mabambiza uBhali, uBhali azangaphendule. Lithi iBhayibheli baze baqala bayisika uBhali engaphendulanga until waze wangena yena umprofeti. Lithi iBhayibheli wathi thatha amanzi nithele khona lapho phezu komhlatshelo, ngoba yebazalwane understanding yami yamanzi nomlilo ngoba into befuneka yenzeke lapha befanele ukuthi kwehle umlilo. Manje amanzi enzani emlilweni yebazalwane? Manje wathi makuthathwa amanzi bathi bona sekayilayile uyawucisha lo mlilo. Wathi namhlanje Nkosi ngifuna babone ekufanele akhonze. Wambiza uNkulunkulu osemazulwini, maqedwe uNkulunkulu wawehlisa umlilo washisa umhlatshelo. Asikhonze uBhali yebazalwane, sikhonza uNkulunkulu ngoba asihambi ibinano Dagoni. uDagoni ngelinye ilanga bambeka lana bathatha uNkulunkulu bayomfaka, bathatha umphongolo wakhe bayomfaka endlini kaDagoni bathi
eyincedisayo. Bathatha umphongolo kaJehova bawubeka phezu kwale inkomo. Le inkomo lezi zincelisi mazihamba endleleni inkomazi lithi iBhayibheli zazikade ihamba ikhaya. Ubisi olukuzo lufuna ukuthi ziye kumathole ziyoncelisa, but umphongolo bewekuzo uthi siqonde eBhethshemeshe endlini kaJehova. Ingakho bezalwane nithi uNkulunkulu wethu unamandla, uyabavusa abafile, uyabaqeda amaphuma, uyakhipha esimeni nabantu bathi ake usaphuma khona azangi lopha. Do it again, Lord, in our days. Asikhuleke nomnyeni. Sikhuleke ukuthi Nkosi uma ufuna ukuvela vela ngathi. Hallelujah. Sizobe sesinathi siyaqaphela ngoba nala ekuveleni bazalwane neliyazi position yakho. Ingawo semqeda uzothi kini bazalwane nize ningayeki ukusikhulekela ngoba siyawudinga umkhuleko esidinga lo strong kakhulu. Siyadinga constant prayers ngoba isitha sihlale sigaba. Indlela isitha esigadla ngayo kungaze kuphele namandla kuwo, but ukuze uqhubeke ume ukuthi sithwalisane ngomthandazo, sikwazi ukuqhubeka sime, sihambise indaba zakaNkulunkulu ngoba isitha siyabuka sithi ngamhlasela kuphi, ngingamgadla kuphi, size sithole weak point yakho bese sishaya khona. Hallelujah. Ukuze ungasuke enkosini hlala njalo usemthandazweni ngoba kuyabiza lesi sikhathi. Uzomcela uNkulunkulu Nkosi vela ngami bese kuvela ama-attack wakhona, kuvela ukujikelwa abantu kwakhona, kuvela ukulwiswa kwakhona. Ungaqinanga ngeke ukwazi ukuma ngoba lezi zinto uma ifika ziyashaya inhliziyo. Ziyashaya inhliziyo. Hallelujah. Kubuhlungu ukuthi uphila because yabazalwane sometimes to carry even a prophetic message is not easy. Hallelujah. It's not easy. Ukhalile Nkosi ayikhiphe mina kweyonke lento. Sinabona abantu sithi babaleka Inkosi is because the weight of the ministry is very heavy. It's not easy. Hallelujah. Because this is into the moment if ungahlala phansi ulandelela hawo bathi ngosina ngisiko lo mosina ngisiko kodwa nakukhulumeni bakhuluma usalinyazo bakhulume bathi ulinyazo ukukhulumela. Hallelujah. Nomhlala phansi umbheka awumuntu ngangisiza kangaka namhlanje sangazi. If khona abantu abathi mangidayiswe nayo usho njalo uthi mbetheleni. Lo phela umenzi lokhu makhile lo usizwe yini lo uye namhlanje sekamphendukele fana notshwala esiswini ngiphuza mnandi mafika la wamjikela wamdakela sekushaya into eyini angisazi ukuthi ngiyaphi. Hallelujah. We ask the Lord Nkosi stand with us asenzela amagama. Hallelujah. Asenzeni ukwaziwa senze ukuthi ibandla lakaNkulunkulu lisizakala libone iqiniso. Hallelujah. Themba nyamlazi iqiniso liyakukhuluma. The reason why we are preaching the truth it is so that uma umuntu efika kwena nento engasini iqiniso kube nento kuwekhahlelayo yala ethi iqiniso ngiyalaza kusilo le. Hallelujah. Ngoba iqiniso uyolizwa ukuthi this is the truth. Hallelujah. This is nothing but the truth. God may do it again in our days. Sifuna ukuthi Nkosi amandla akhe abonakala.
abantu sebadlalile badlala isonto bathatha izinto zakho sacred bathatha igama lakho Nkosi badlala ngalo but Nkosi ngokukodwa umkhuleko wethu uthi Nkosi asivele as a beacon of hope for this generation lasebathi abantu abasathembakale lasebathi abafundisi abathembakale but kubonakala ukuthi khona insane basekhona abaliphilela iqiniso basekhona abalimele ivangeli abathi noma ngafakwe ejele ngizoma evangelini akenta isengalo akenta iseyiqiniso nyamazo wamfela nyamazo waseKalvari uthi angibusisekile uma bengithuka uma bengizingela uma bengihlasela ngenxa yegama lakhe ngizoma noma kunjani ngizoma. The devil is a liar. Enough is enough. I am not backing down. I am not going down. I shall stay. For I know my Redeemer lives. So shall joy. Tumhleli wangu yaphila. Ngibe ngomhleli. Angihlenganga. Angizenzeli inomhleli ingabe uNkulunkulu ekhuluma ngamasosha akhe uthi nizele ngabesayo laba bakwazi ukuthi babulala inyama bakubesabeni yena okwazi ukubulala inyama nomphefumulo. I am the Lord. Ithi majama uJehova what can man do to me because uJehova uyindawo yami yokuqasha uJehova uyindawo yami yokubalekelela uJehova umpheko wami uphephile. I am God. I am God. If you have God, you have more than a majority. Noma bangenza by 1,000 uma kuwena uNkulunkulu una more than enough. Baze bangakuthusa abantu. Noma baze bangakuthusa abantu. Ayikhulume nalo umqede. Uthi uNkulunkulu ukutshela ngazi ba. Uthi ngitshela ukuthi yena inceku yomprofeti yaphuma. Uma umiphuma lithi iBhayibheli ubona amasosha asawumuzi ubese uyathuka uthi siyokwenza njani uya kumaster wakhe the prophet lithi iBhayibheli umefika kuye usokwenza njani ngoba nabantu basurroundile baningi beze ngeenqola namasha. Lithi iBhayibheli umprofeti kaNkulunkulu wathi Nkosi uvula amehlo ukuzabona ukuthi laba bangakithi bakhulu baningi kunamanani. Lithi iBhayibheli wavula amehlo wathi umebona intaba wabona nawo amabutho kaJehova surround umuzi wona anomlilo wabese uyabona ukuthi mkhulu lo ngakithi kunaloyo losezweni. Bengizosho lokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu uzokwenza futhi but ungabasaba abantu